Njengoba ke itolo kuvelile ukuthi namuhla kungenteka kube detincola tekulayisha sive njengoba ke kuthiwe kukhona ke lokungahambi kahle ikakhulukazi ke endzabeni yemali yekugibela kiso sive. Lokhu ke kuvele ngayo ke inhlangano ye-Eswatini Kumbian Buses Workers Allied Union lengiyo ke eKhabawu. Simo ke namhla edolobheni kaManzini kusukela nje ekuseni bekungileso nje lebesikahle kakhulu tincola tekulayisha sive tibonakele ke tisebenta. Sibeseke sesikhulumisana namuzi Nhleko longu-National Organizer waka eKhabawu ukuva ukuthi ngabe kwendekeni njengoba phela tincola tekulayisha sive betisebenta. Kanike Nhleko uvetile ukuthi kubeke nekungalungiseki kahle kwetintfo kulokhu ke lebe bakuhlelile. Akunjalo siswami besiplanile vele kusathi tawuma tincola. Mane lokwendekile ngilokuthi cha tisebenta serenkini kube ngile strategy ukuthi asikabi sinye. Labanye bajele kuvele batawuma ekseni vele kungasenjeta labanye bajele batawusebenta bese bayema nganayini manje baselabe bemile babona laba basebenta babe sibasinabo ngeke basema nganani ngoba laba vele sebakhe imali kube ngiloko nje lokwende kusihayi kwabe akusahanjiswana ngagiyalini shothi kahle ngalamafishane kube ne lack of communication noma kwendeke noma khona laba bese sebanihamba ngemuva kumbe cha ngeke ngithile kube nje ushayile nje strategy sanga plan isinye besicansi stabagiya linye kube ngiloko. Sibesake sesikhulumisana nemnumzane Derek Dlamini longu chairperson waka Local Transport Association sakhulumisana naye ke ngelucingo kanti ke uvetile ukuthi ke lokhu ke kusebenzisa kabi betincola tekulayisha sive kanti ke bona bafuna ke ekwakha ke imali yekuthi ke nabo baphile ngakho ke letinqumo letifana naleti kuya kube ke tinqumo letingabajabulisi njengoba ke futhi bayatendela bangakanqothulisi nakibo. Kuhlonga kabi lento la utawusuka nje indvodza isuke kayo nje fika ukuthi yokhokhala abanye abantu ebhizinisini. Yabona nyalo intombi yabana bakakhona ukuvuka ngalendlela ukuthi bantu besabo ukuthi ababethi transport imoto ethetha la isho lutho namgwaqweni lokubambe bawumemeta nje without pass consultancy nethene sithe ma member union apparently tokhokha senebusiness nje hayi ukuthi mhlambe yini shothi ngalamafisha baya affecteka laba baletincola tekulayisha sive kakhulu make siyakweleta sisuka phansi kunangilapha ku-unrest sibuya covid le yonke lento le ikwenta mbeyazana uthengiswe but lapho kwanza imoto sekudliwe lapha entasi ubuhlungu kakhulu lento labasenta yona ngoba nyalo nje sathi akucala kusatha netinyathelo ticatha sokufuna sibophela wena abaphekimisa imoto ukuthi khipha business Edinzabenti eMaswati Channel kubika noNhlahlathwala ngina noNtobeko Thabethe edolobheni kaManzini.